Kgaogelo ya morena wa rena Jesu Kriste le lerato la Modimo le go kopana le moya o mokgethwa a di be le lena ka moka. A re ithuteng ka lentswe la Modimo le le kwadileng buku ya Genesi ya ntlha temana ya bosomamabedi le borataro. Setlhogo sa yona se re tlholego ya lefatshe. Madi a mpalle yona. Modimo wa fela o re, a re direng batho ka fa setshwanong sa rona, ba ba tshwanang le rona gore ba laole ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tsa legodimo le diruiwa le lefatshe lotlhe le dilo tsotlhe tse di gagabang fa fatshe. Papa, ka lebitso le matla la morena Jesu, morena Modimo a ka le moso wa letsatsi lentswe la hao le sa tswile a le age dipelo tsa bana ba hao. A di age ntlo ya gago morena Modimo a ka di be dilo ka mananeo a tsona lebitsong le letlhe la Kriste Jesu, amen. Bakauleng ba ka moreneng le sa tswile lentswe la Modimo le re a re dire motho mo setshwanong sa rona le go rateng ga rona gore motho yo a nne le taolo godimo ga tsotlhe tse Modimo a di tlhodileng. Ge re lebelela go morago morena Modimo o ne a tlhola legodimo le lefatshe, a tlhola letsatsi, a tlhola bojang, a tlhola loapi, a tlhola tsotlhe go ya ka tatelano ya tsona. A ba feletsa go na le dinonyane tsa loapi le ditlhapi tsa ka mo metsing. Empa o ne a di dira a sa laletse ope e le yena ka boyena. Yaanong ge re tsena mo temaneng ya bosomamabedi le borataro sa mantlha mo bophelong Modimo o bitsa kopano. Go nna le kopano eo mo go yona go le nngwe ya o galalelang le mophodisi wa rena Jesu Kriste. Mo kopanong eo Modimo o ntsha mantswe ke ya a leng mo pelong ya gae ya gore o dirile tsotlhe, o nyaka yo a ka nnang le taolo ya tseo a di tlhodileng. Yaanong o re a re dire motho mo setshwanong sa rona le mo go rateng ga rona. Ka puo ya ka New King James Version e re, let us create man in our image and our liking, for this man to have dominion over everything that we have created. Ge o lebella lentswe dominion on Oxford Dictionary, dominion means control. Yaanong motho a ba teng a fiwa taolo ya go ka rea sengwe le sengwe se se leng teng mo lefatsheng, leina leo a le reang sona la ba fela yalo. Ya re motho a le ko tshimong ya Etene a lapile a ntse a ikhuditse tlase ga moriti, Modimo a feta a bona monna yo a le mo botutong. Genesis 2 verse 18 a re it's not good for this man to be alone, let me make him a helper. Molekane wa monna a tlholwa, monna a le mo borokong, a ba teng. Mathata a simologa ge monna a thoma a nna le molekane, a thoma ba nna le ditherisano, ba bua ka moo ditiro sa ka letsatsi le le latelang di tla bang ka teng. Monna yo, molekane wa monna yo a bona taolo e sa lekana gore monna yo a ka nna le taolo as a supervisor ya dilo tse Modimo a di tlhodileng. A bona monna yo a ka upgrade a nne le power le maatla. Yaanong ge monna a simolla a dumalana le molekane wa gae, maba a le gare go bona go nna le maatla, that connection ya hae le Jesu e simolla go reketla. Go na le selo se le so se fela mo botshelong ja rona. Modimo wa re rata, o kile a re fa morao ya gae ya tsetseng a le nosi gore re bone bophelo bo sa feleng. Empa Modimo go na le selo se se mo hlolang, ke gore leihlo la gagwe ga le kgone go lebagana le sebe. Ke ka moo le Jesu ge a ne a le Golgotha a nametse sefapano, a potapotilwe ke sebe, fosa mantlha o na ikutlwela gore Modimo ga ana le yona, gonne Modimo leihlo la gagwe ga le kgone go bona sebe. Empa yena o ne a bona go siame gore a goe ka lentswe le legolo gore a bitse a be le connection le Modimo wa hae, ka ntlha ya gore o ne a bona sebe se hlola bophelo ba hae. A goa morwa wa motho a re Modimo wa ka o ntlogeletseng. Leihlo la Modimo le tsebe ya hae ya utlwa gore le le goang ka mo gare ga sebe lentswe lela ke la morwa wa me. A restore that connection ya hae le Jesu. Ka jeno
ka ntlha ya gore rona re ne re rata gore re ka upgrade ra tswa from the control that God gave us to have power ra kgaogana le modimo go ka lebelela ko ntle tlholego ke yona e kry-ang favor e modimo a na e diretse motho. Nature is flourishing but motho wa downgrade. Re a lwala re kgone go khielelwa for 3 months re le ka mo matlong ge re tswa ka mo matlong re tshwanetse re abe re apere di-mask e o sena mask o ka se tsamaye re tshwanetse re vaccinate ge o sa vaccinate o ka se kopane le batho because of rona re ne ra nyaka power re nyaka upgrade from the control that God gave us. Re sa itse gore once re nyaka power re tlabe re siamollela modimo re tlabe re kgaola the connection that we have with God ra thoma ra nna re aba dilo fela. He o ka lebelela mo malobe motho ne a re ga tsama mo sekgweng a utlwa ntše e bogola a ba tabogela ko teng a re go na le batho ke tla kry-a thuso. Gompieno o tsama mo sekgweng o bona motho wa tshaba o tshabela ko tlhago o ka tloela motho wa tshabela ko taung. Bathong a re boeleng morago a re nne le lerato leo a re boeleng morago re yo nna le taolo e modimo a re fileng yona re tloele matla a re palela ko o tshwarela because of re na le matla. Re palela go letla modimo gore thata ya gae e diragale mo lefatsheng jaaka ko le godimo gonne re itseetse maatla. Le motsoga pele o a tla bue a re e re ngwana go llela legodi o le monee. Yaanong modimo o re lesetse gonne mo tshedimogolegong yena modimo o kile a bolela a re ke beya pele ga gago lefu le bophelo empa ke a o eletsa go kgetha bophelo. Empa rona re a kgetha go tseya lefu because we ne re lebeletse power. Modimo a re file taolo o re tlogetse modimo. Manyalo a thubega dikereke di a thubega malapa a thubega le go ditirong tota ga o sa tlhole go le monate. Yaanong motho let's go back to drawing board a re latlhaganyeng taolo ka matla a re nanong this power that we have ga e re direle selo e ya re thuba re palela le ko o ka tshwarela re palela le ko o ka amohela moya o alalelang le he re rapela matsatsi a ka jeno a re sa ikutlwa gonne re na le madi o a bona gore re mo rapela eng ka ntlha gore tapelo ya rona it's a fake prayer. A re beng ba Kreste ba nnete seaparo se re se aparang re ya kerekeng dibebele tse re di tshwarang di-poster tse re di beyang mo difounung tsa rena a dibe tse di nang le boleng mo maphelong a rena. Re a tlhoya utlwe le moruti a tlhoile mophutheng utlwe le bishop a re yo le ha ke morati utlwe le ba efangedi ba re ge o atlile dilo di a tlhakatlhakana ka mo kerekeng ga ke ikutlwe monate. Tshwarelo e kae? Tshwarelo e kae? Lerato le kae? Monna o kile a botsa morena Jesu a re taolo e kgolo mo melaong ke efeng a re rata mong ka wena jaaka o ithata. Le ile kae ba Kreste lerato leo? Re tlholega le go ithata rona ka borona o palela le go robala lefufa le tletse pelong ya gago. Jealousy is with you. Jo ba Kreste modimo o kae bophelong ba rena? Dikereke ga o sa tla batho re a makala batho ko botagweng ba ratana lerato la bona le teng batho ba ba tsuba motekwane ba ratana batho ba ba tsenang kereke ga ba ratane. Ba Kreste ga ba sana lerato batho ba re bona ya ka ba bolae re kgona le o nyefola batho. Ba Kreste let's go back to basics a go tle modimo pele rona re tlatla ka mo morago a tse re di opelang re di practice a tse re di buang re di practice. Ba Kreste batho ba tla boa kerekeng he ba ka bona rona re fetogile. Phetogo di simolla ka wena. Don't expect others to change whilst you don't change. Ba Kreste tempele e teng moro wa motho kile a ntsha lentswe a re ithube ke tla ya ga ka mantswe ka matsatsi a mararo. Jaanong go setse rona as Christians gore re fetoge gore tlhogo tse tsa malapa ge di ka fetoga go a ba le modimo ka mo malapeng kereke ya modimo e tla gola. Jesu o tla itumela favor e yang go tlhagong e tla boa ya to the rightful owners e leng rona. Ba Kreste a re boeleng ko modimo. This is the beginning of 2022.
ge e simologa a e simologe ka bakeresete ba nnete e seng baitimokanyi bana ba itshomoreneng modimo wa re rata ge re ka ema ra goa ka lentswe le letona ra batla modimo kwa teng ra ikoba ra latlha tsotlhe tse di sa siamang ra boela ra tshwana le Dafita ra ya go pitika ko moloreng ra kopa tshwarelo. Modimo ke modimo wa lerato. E nngwe ya di-promises tsa gae ke gore ge re tla ko wena re kopa tshwarelo a ka se re tshwarele fela ebile o tla re lebalela. Modimo re rata ka tsela e makatsang empa ke rona re mo phuagantseng a re boeleng ko morago ko modimo a re tlhodileng a re boeleng morago re latlhaganyeng maatla a re nang le ona mantsintsi a re boele re yo tseya taolo e modimo a re fileng yona godimo tsa tseo a di tlhodileng. Ke bua le baruti gompieno, ke bua le bagogi gompieno, ke bua le dibishopo, latlhaganyang maatla ao le nang le yona le tseeng taolo tsotlhe di tla boela sekeng. Bakereki morena o bua le rona a re hlompha baeteledipele ba lona gonne ge le dira jalo le a be le hlompha bao a ba tlodileng. A re boeleng back to basics re nneng le taolo godimo ga tsotlhe tse modimo a di tlhodileng re tloeleng maatla a re a dirisang ga a re direle a thuba. Ka ona mantswe a ke re a gonne masego le nala le tswelelo pele ya tsa semodimo in 2022. Amen.